Muborithi mtumuka uria uritagira ngugi maoani ya gutariria kuonokera ciarera njarene cia ntumurume uria wendaga kumwinyangia kiwendo ari mwana wa miaka 13. Mwekuru jwaritariria ni karikarire rio riatumire athugania kinya gutonya kiri ngugi ya uborithi kenda kumwakanya na inya ya kurwira KIOTO biana. Giki ni gichunchi kia biere kia rugono ruru ria ruthuraniri ni mwandiki wetu wa Nteto Marion Karugi onde nthiguru igukungwira NTUKU 16 cia Ndwaa cia mucii mono cia Muumbire. Ntumurume ura wairete kuwata ivi kia inya aikuthiria kibungo kia miaka 10 aratirimana na ivi rira ejire tuguteungana ria mbere ni wangi yani ye ni ari na ogua yani nionekanagia no ogua kinya taumba guntega kirera mwankantu ya kinya this time kinya gantunga kabacoke kana gatega rwegone ata lakini atebe na fitina kanambi itendo kirothithirwe kia kweria kuwatwa kinya kwiro karanthi ukarikana no karikana. How do you feel? No ndirikanaga that issue. Remember it was 22 years ago na no kona the story is still fresh in my mind. Onto wote omba kundirira na sometimes nembikaraga ndi guru na nkego pain eu ne affectaga muno kinya sometimes yani nemba affectaga muno na rimwe ukona rimwe kinya methodi ja gwitika don't it was not a good story. So rira sana rira twana toto ja kuntuthiritwe tugwatwa kia inya niyo story wimba affectaga nkamenya only the two mera ndetire through ngatwikaga mocked ngetagwa Mrs fulani ngagita ati riu nkona riu twana kana gakari mwere membi ni thea mugwete kia inya the community rira gakura bakamujukia atia yani bakamuthekagira kana akethwa kurirwa kana stirwa agafiraga obungu ngofi na no ntumanda mwaive ni askari ri no ethru ari na ethwania rekurisio ntubura mtu uyu amubwithirie ni ntomba ko revenge ndamurekere but now my revenge etaga kie mtu urejaga kuripotewa ena that story ya kugwatana kiainya. So mtore jaga revenge yakwa nitaga kibono ntorera rera report yu yaretwa na gwatuka ende na case yu ndemejukagia taoni na ande that time nio njukagia that nini taoni kana ta mwana wakwa athithiritwo ria kenda nawe mwana uria athithirwo uona akitabo nani ndonire yake. Ni changamoto iriku atimire kirigisho bunge kia Gembe South akwambiria witangwi cia kuthiatira KIOTO kia mwana ura urenyangwa kiwendo. Rira ndejire in this area here in Gembe South nindethire another world. By the way, very different people. Nindethire this cases jia defilement cie nyingi muno twana gwikirwa mautu eto nini arafu yani ugatwika riu those cases ni jathiragirwa na nturene kugatwika mutiari gwatwika mwana kugwatwa akwithirwa akugwatwa kianya ni muthaka fulani the big punishment area ajiari baejaga muthaka ojo ne gwetia gitondo and remember in Gembe South money is not the problem. So kuruta mbesa jia kuthiria issue area arafu ukerwa ugwe muthaka kerwa ugwe mwari uni waku kuma narwa ukariaga nawe gwaku mwari akiuma gasukuru akiuma gwaku ageta gasukuru ukamurungamira kuri abisi no komea riu that punishment no komenya Gembe tika kwina thini ya mbesa. So onto nindajukirie na another angle ndambiria kwambiria riu kwita nkiaragiria ntu ndethiraga a group of women nkambiria kubera ugu tibati kuthithio ugu nkambiria tu onda tirima nkinya kienda kankinya tha inkabatirima twana twa sukuru twe amwe nkinya tunge tweja yani ene tirima group of people nkambiria kubathomithia alafu rira twambiririe kugwata kwa arrestant tukibairaga kotini ukona rimwe mtu akoingirwa maisha mtu bara bangi to ditangite baingirito maisha miaka nyingi. So alafu gintu kenge giatethia bo bathiragiria nteto na kemira gwatwika riu kinya the njuri ncheke wazee riu ni batengire that story kinya riu ukagwatwa ukathitangwa ugwatene kia inya ukinathi kwira akuru baria bake banjuri no kwenda kuthiria case yu
akuru bau baregaga kesi bagakwira apana kesi ni ya thirikari batiumba kuthiria riu rira nkinya njuri ncheke bambiriria kurwa na that issue story ni ambiriria kwina manino nturi ugwa kwi ugwa watonyire na tembere buru Madam Waive ukumana na mwana mwanka akamwithurira mantu yara abwithiritwe kuije kene askari ni muntu mwana akira muno rira ena uniform mbere nkamba kuruta uniform report ya tweka reported kintu kia mbere tukamba kudi sibitari so na that is nini ya process ya sibitari umandi kwa assessment ni tikaga time so ntiomba kuma nawe sibitari na mbija tuandika nawe statement ira ino ntu already that we tired so atiomba kugitata remember ni kana kanini that below 10 years nyombo na gandina thine muno so mbenda ambiraga gina barauke the following day kenda mwana ethwe fresh arafu eno mwanka wambe omuonie wendo kamba kuria magina na atia mwana wendete kerwa ni fruit fulani iri kwendete snacks irendete tukathinka mugurira kinya kethwa ni nkarendete yani kire anything kinya mbira kethwa imuserendete tutaenda naye kwa nyumba yangu na niyo nkamurugira kenda mbai tukiringa tu story tukithakaga nawe kenda mbai jioni at least saa 8 akethwa ambirite story onde bwikari kuте mtunge aije kwaria umata mwana kinya kethwa coached ni akinyaga antu akauga mami ni wambirire by the way kwina those issues sana le mwabweta sibitari kuringana na statement ya musiali na whatever ukethira bo araugite tebu so no wojaga mwana kwa kiini mwankaga kwira ari nurongo mtu atathithirio ogu imami arambirite mbuge fulani so mwana ni nyamo no ari orongo muciari uramenyarira ukabira mwana nyangito kiwendo nwithero we mwikiro watine bunene buriobwa mirimo so rira mujiari arega kuringa report mwana uria twika assisted ni aretagira mwana uria gwatio munene nuntu uria mugwatire kiainya nwethwa ni arajitwe tena kairitu kaumba kugia mimba na ketho kiajire ku report atwika assisted kwa sibitari kwina ndawa iria baejagwa ya kuprevent ndawa kuprevent kelwa ni ukimwi before the 72 hours ithira kethwa ni ndawa ya kuprevent mimba daktari ni baemwejaga tiana bare akiba wata wa Kenya kinyana ba Muumbire yo muntu murume ni bakulukira thina iji mauntu ma ugwata ni kiainya bamwe bethuganagia ni twari aki mbati ari nkinya a boy child kwa twika a boy child nkinya we atikinyetie miaka 18 na kugotwika bakugia na ndugu ya wendo na mwari akinyete over 18 kinyewe tugotwikaga mwari uria kagwata mwana ojo aka boys kiainya so even this boy child ni abati ku report issue case ya wega twika ikadingatirwa like other case area girl child kinya tu boys ni to ita sondomize ama ku ya ne betagirwa muno kinya ni bakwata gwa kiainya ni boys ingi kinya yo those story such story gatwika bako na such issue ni abati ku report kinya bo bagatwika bakadingatirwa case area arafu kinya the over 18 people yana antu banene kinyapo ni bakwata gwa kiainya batika bakiraga ngweje Madam Waive alita kinyayo ari changamoto we as police officers rira kesi uji atwika reported process jonde jatwika itokurekia rimwe remember kethwa the accused person ataumba kugwatwa that time rimwe ni bona ka chance bakaura utafairo kuona nini nukona ni the file ite mwana the file is complete but the complainant the accused ni aurire kabisa ni aurire ukona case ni reported the everything is already lakini the accused person ni aurire na gutekwa kuonekana mwana ni aidirwe kina ate kumenyekana ni bathanire dimuti ira batwere batukuciona rira those issues jatwika reported no mwanka bwete visit scene na maybe in the area senior ngari ya polisi etumba gukinya you either walk kana utumire boda sometimes either kinya kethwa ni ile meneteria
no mwanka wite na kwarite kana kurite sometimes rigo kona rimwe no gutumira mbeca ciaku anene betu ni batutethagia bukumbikana kinya kethwa ni ngari bagatutethia lakini rimwe ngari ni case ta ino jirwe ngari ete akue whatever sometimes rimwe ni ntumagira kinya ngari yakwa that is kethwa ngari ntu riu ngari temwe ta kumawa tena ngari imwe rimwe ni tire maandamano kana ni tire storage ingi ngugine ingi na mwana wa gwete kia nyote mwira ni etere ngari eje kana tugite ati kana mimbi ni akumbridio tetera mwanka tuona next word. Nkiripotera Weru TV kuma kituone kia Boris kia Maua gicione kia ubunge kia Gembe South Mbito Marion Karugi wa Kinyua.